Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen Kheroni thongnok be kopili adolong kahing no da prangji angring nijang karbeng long lakhat troksi kopili MSC constituency ke parlo Kheroni thongnok be kopili adolong pharo krisir kebra troksi kebra hinian kansi ingpu ponlo lapen pining an ningkan phok kebra hinian nangle tanglo lapen labang so dolong ke karbeng long east west hojai dimhasaw atum anta kacheleng atwarlo lasila so dolong ke arnivangta pharo motor gari kacheleng kachijang onita dobomlo lapen labang so dolong akkungalong tarpang thegalong 12 ton anchot ke ponon jipu tarder phianta pu ansosi ardianta pon boma joini dolong aklong kaching hang postami do ulo lapen karbiang long ke isia long ke thekiding atum anta labang so dolong athaksi kedam kebang titilo bon chatami la so dolong kahingno thekponong le ativi mandet lase prabjin pen simar pon pe pulote kadukawya kisung chichak nangra pe jiaphan arjir dingdelo lase labang so pathak ajhagara datum pen ningduk chipeklangpo Kardom Nilimen Sri Chotro Singh Teron West Karbi Anglong District Congress Committee General Secretary. Sinili Jasemet pini ladak koplia dolong angsong long sinili dolo. Silaso dolong kang pua bangke 1972. Aningkan si ingpulo non pining an bangke 52 years anlo. Siap dolong bang nona position bang ke henu laso dolong bang ke lahelo lifeline lo longka parke pu kirkindeng jengkha Kheroni lapen amren lasi laso lifeline dolong non bang ke henu dang lo non jikuno pors tame laso dolong kirujia chance ho seta me Karbi Anglong sarkar atum same mate Assam government tum same non BJP sarkar atum non selam le la sodolong la simu mantune phere meme la sodolong pen agari pen jat pen mo kloruk la sobang angring hetan binong la sinili tuning rilo sodak pen tuning ribang la pohelo je la sodolong bangke niat bang par elo la sinona kaprek adolong prabjin pen ka selami phan nanglitum alang litum hin pen mane mathaponong po pen dolong kimponang po non sildubia dolong pu same sildubi long same silubi ghar long ta dolong abe asiho da dolong same ki kim ji bada kim tang elo pu mantune pen same ake hai la Himonto Biswa Sharma punon bate da ke thegiding punon government ka chari tum mane lam chaka teng pen bangke abe pilo election aprang sila tum che chakchot akam claim ke la son sini tum theglong lo la sinon nilihin pen same chuning lo jela da ko plia dolong long same non henone ako prabjin pen kaselami phan nilihin pen chuning rilo sodak pen chuning rilo KSA ro phoka chingrom theka pathak team Tiger NGO tum pen ningkang samla pen kachuro ke pajir pon Karbi Student Association mate Karbi lo chalia song pulote Karbi akhai amayar bung mate Karbi akhai phan ang phun kerai kom ji asong lo bon ta kedam tang pinanganar ni pen Karbi lo chalia song kachithak jam pen apot Karbi akhai thibin thebana son nang mandet Bon talasona porahut Karbi rongasaramai kralapen Karbi Cultural Society KCS Karbi lamedamai KLA anparta Karbi akhayarata kar ilake KSA isiwet ke dohenlo Lasonsi kachithak jam Karbi lo charia song aphan isiwet ke pedoje aphan pura kedam tang pinanganar ni pen Karbi rongasaramai kratum pen aphong mai phaponlo Bangso tengpen KSA ro phosong cha po atom Karbi arara kari KSA siwet ke dopon theka pot team Tiger NGO atom pen kachoro pajarpon Pini preni phainkora troxy ani Hambi Hotel Deep Phualong team Tiger NGO atom pen pherang ke amai ingni ponsi Karbi Student Association KSA mate Karbi lo chalia song ro phophan kachoro pajarpon Karbi rongasaramai krapen KSA ro phosong cha po tuma phan pangrum pen KSA klaibat ke pedup jia phan aphong mai phaponlo bangsolong Karbi lameda mai KLA Karbi Cultural Society KCS lapen KSA Klembari matum chirapsi priyachikloni phainkora trogani taralang so KCS asa hemalong ardi doklong pen mai ingni ponlo Bangso tengpen kado kobe chikroi sarpen KSA isiwet do popusi ridak pen lam chak chipi ponsi kewang ji phai kunia chikloni phainkora pliarni
Amai along Krapen, Bang Pokep, KLA Bang Pokep, KCS Bang Pokep, Lapen, Ropo KSA Bang Pokep Kadokovic, Bang Parohini Atumpen Puthot election Padopen, Mai Pu Lapen Chun Bang Ingwai Ponsi, KSA Isivet, Parja Ponpo. An parta bangsor ni kachatong donarat doan aphan Team Tiger NGO pensi, Kichokijun Dang Lok, Ason awar sai Sigdang Pipon Popusi, Team Tiger NGO Tumpen, Pirangke Mailong Pen, Lamthi, Chipiklang Pon. Sonsi Pai Kunini Pankora Pliarni, Mai Kepido Ponji aphan, Kichokijun, Kedam Kivang aphan. Kenang Jiason Anke Team Tiger NGO Tumpensi, Pador Pon Poputa, Pirangke Thingnu, Lamchak, Chipipon. Lamang Sopor Hood, Jasmet. Media personnel itu, ongdu news channel itu, media personnel itu, militum akan coba pen, nalitum ke bang pot, nalitum pan, suri Team Tiger hit penang, soro penjelo, lapen ningarong lo, lapen, pintu jasmet, nitum Team Tiger pen, labang suamai, made press conference ke pangia bangke, isonve dalam pen nitum dak nalitum pan palo, pen hanglo, alam tegla poelo, ladak. Karbi Student Association atau song protokol lo, lapan la song protokol pena job, penangan kacir song, penangan pasikum jipu, ladak akabori dolo, lapan ladak aprang jiji kese tum same, labang so isi vera kese pedoya pan bori lo, lapan dak Karbi lo social organization tum taningi lo, bori lo, unidan lo, lapan kapadusi, non cikloinan kep, ciklo sirkep angbong, Karbi rong asar, atum pen. Kapor ipen, latu makin mangpen, labang so unification of alantum claim pon lo, bori pon lo, lapan aku unidasi alantum Karbi Cultural Society apa sampai hang pon tulo, lapan api aku Karbi lapan amai pada hang pon tulo. Ningkan ciklo yang nerke panba alantum bori pon lo, lada Karbi rong asar amai tumpen, Karbi Cultural Society tumpen, lapan asal taksi Karbi lapan amai tumpen, alantum bori pon lo seta. Udah dia teklong si, aka KUNA kasih sat, alam tu teklong si putot, Karbi student X atau bang tu cepalo, bangin koyan bagdo alam tu cepalo, cepapensi alam tu isi ading matalo, jadi itu pun dia lo posi, Karbi rong asarame itu, Karbi society itu, lapan Karbi lapan amai itu pun dia lo pot, X atau bang cepasina, X atau bang cepangsina. Alang itu benda, kepada BD sore, doji benda pu matasi, alang itu ex Karbi Student Association apan bangin koe, anbang apan sohang lo, lapen, labang so bangin koe pen ke hang abut, hadang itu bang pi jedong lo, dilimet hang lo, James Hanse, lapen Binesor Hanse, lapen Thang Sing Timong, lapen Asong Hanse, Philip Taro, itu bang pi, halah bang so rong asarame, lapen Karbi lapen amai, lapen Asong Hanse hadak. Karbi Cultural Society itu nangke papen itu bangpi dong lo, bangpi dong lo petang tu pai tu lamcak cipidon lo, lamte cipidon lo, nitum na dang bori pon itu X itu do anseta, nitum ta cingrum pet pensi, nang itu makin mangalong, nitum nang klenon popo, nitum hadak cicadon lo, lapen, kese ropo doko kapot, isi vet kebaja panta, nitum Inglong po kese jasmet latu mabangke aning ke hangdo po ditum extra ning hangdo lo lapen ditum na bang popusi hala bang so ditum bang pigi jetong amai hora bang ditum cicak dundak lo lapen putot mai si hang tulo hala so me pulo ditum bang ingkoi ba ditum na extra me jetong nun popusi ditum hala bang so hot aku ditum cicak dun tulo lapen hala bang so hot ditum bang ingkoi ba ke ngune delta bang great rokan ba nimso bimar tum pan ponsi ditum hala bang so me long dito ako jitong nutulo la sahala ko so me hora bangke ako nitum kese X tu pensame lam the jai lo no nitum korti bijoy beta lam jai lo tarjena se ta lam jai lo sonthasi biresor han se ta lam jai lo la pa to an siding the lo la pa an se un popo la so aning ke the do pensi ako pudot patumi abang la so ako asime me hang tulo nang la pen patumi bang ke nitum kapi juda mai lo pojara so me parai delo Kese ngom po panhang po, kese ropo panhang po, pen ropo tu sabe pakroi vekpo, patumi alamang, pakroi vekpo, la pen konkreto marmage tu bopi inside nang poti, halabang so me ho, itu pada si patumi me bangke, song po kese da nang kirong dulu, song po ame, ahu sabe netung ke bang yetung duo pot, halara kichogi tu nang iputa, hadak ting mai chailo, la pen, ronga saratu, laben nama itu kese sebagai tangga poisa depo sasujun tuinang pulo seta
netum X KC tum Tarian Hasi Ason Bijoy Bay Ason Son Hasi Bhubenik Ason Lason Hasi netum Accordi tum Pulo Koya Singh England Pulo netum people Lango Petum Dolo Walk Petum Dolo Jang Food Petum Dolo Lang Petum Dolo Pagau Petum Latum netum Peter Bomasi Patu Mebang netum KC X tum Mebasi Pidasi Atu mi tu ada meg dulin pruilo, tapi meg itu hot ada casing long potom seda nil cuma pan aku lampan ini toilo, lasi nilisi first speaker lo tu mi bangke, kacing room tu dari buku case tu pun address. I was the first person to address to the 5 KSA factions. Lasi lebenah silam ni cenglo, tapi anu pun kacuni pun padolo, kacuning lang pun padolo, pelasot yang sini pi beresoran sini ningelo, pegapre expire tu ningelo, lasa bangke alam tum tak kroy deadlo, lapen itu cingrum popo, alam tum alam cakang cipilo, lasot yang si ni cuma tu mi bangke me, along ceparai deadlo, lapen cingrum deadlo, lasi halaso, lepas cingrum normal ke lapo hello. Alang tu la song po ke se tum sabe non ki siwe tu po posi lamchak cipelo la pen loje tau kalo signature cipelo la so teng bang si putot non ikor la pliani ni tum putot halaso isi amai do po halaso me ba ke tum interim isi a ke se pon dia pan la sida ke se ropo do posi ropo atuma present do po bangko present do po la pen bangko jal secretary do po la si bangko jal secretary bangko halaso present do mada election dopo. Nasi election na hura bangke, dah KCS dopo bang pokep, langsung nasi labe itu bang pokep, rong asar tu bang pokep, lapen KCS tu bangkep kep ropo dopo bang pokep dopo. Total 200 voters dopo, lapen hala bangso 24 ni bangke, ada presiden ruting waipo, lapen secretary election dopo la bang. Kalau itu mesti ing waipo, ada inodo presiden mampo, inodo secretary mampo. Lapen hala bang pria presiden tu bangke latum ke assistant secretary ba joint secretary man ko dapat hala bang pri vice president atum bangke latum ke vice president man ko la posong se atu bi tum ti wai ponlo lasi pini lada ne tum isialam ningarong pe galam la poilo SYJ atum pen anti drugs apathak cherok tokomai kang nipon Student and Youth for Justice atom bench pater people si methangasa hemalong anti-drugs apathak cherok tokomai pedoponlo. Bangso anti-drugs amai KSA Bokajan District Committee amai phu harbison timung pensi mai chari ponla pen chun bang hardison terang pensi aluhi ke pachinia por and pon. Maya long aluhi aman pen KSA BD sir amlong inti KSA tiripi kong chun bang roki tokbi don timung atom pen chenglok pinangan man kido kithikiding atum chetong dun. Maya long non kithormi risoi jang atum. Raki hormu kirimbre pen methang okran kemis senje aphan anparta ansose ke tokke langanat ke paprang don thekje aphan si bangso mailong chithan chimu pedoponlo Raki hormu lake isi phere meme asonsi ham phangalong ingdang bom asonsi thekponlo komat neke drugs overdose pen apran dam nanglo komat neke accident pen apran dam nanglo anparta ajahakatum methang ahem kasu halo serup anparta chonghi anta ke klematum dolo Lasil hai hui ke khangdon chia phan ke apia puatum methanga so phan kachelang don kenang sot pusi mayelong kachetong don alihi atum pen lamthi jaipon Bokajan pen Rajibson rongpi Karbi Hills Live AJYCP atum pen neta satlang kachapon don liribon terang pila pen bika teron pia tamaphan karchodam Assam ang kangalong non-head-jong UGC lapen NTA atumpen kepedopon National Eligibility Test hek pen neta salang ang thek kepeklang ponalong panghini sami liribon terang pi lapen bika teron pi atumaphan AJYCP asong ja atumpen karchopon Bokajan LA constituency ang kangalong Sukhanjan Rinti Therong Marjong Ward number 7 along kido Khorsing terang lapen kawirong pi atum asupi sami liribon terang pi lapen japra langso Holy Family School ahema thengno along kido bipuram teron lapen basaing tipi atuma sopi bika teron pi atuma phan Assamese Phulan gamusa lapen AJYCP logo momento pajir pono labang sokar chopona sayalong AJYCP CEC Klembang G2 Phukan AJYCP Bokajan Regional Committee Maipu Sandip Saikia Waisong Terang Khotkhati Press Club Maipu Ananterang lapen Budhesor teronatum chetongdun AJYCP CEC Klembang G2 Phukan pen labang hini atumaphan kachoro lapen ahir jume pajirpon alangli kayalong kimisen ok pran pen ke klem kedamun thekpa michia phanta hir jume pajirdun
Phukona sang hopen pherangke atoma thengnoke pachini pona tengke Bokajan subdivision angkang aphan isi nongmi mate ningarong abirta karjulong pen ning chikhangon isi ajad le pipajer movedat sutame ahem humri tamsi archo ponlo atheke thurmi owe kimiatum laposon neta chatlang along sami liribon terang pi computer science and application lapen sami bikateron pi commerce pen ki unduna pathak alang litum aning karong along ningarong dun lopata pachini pon Bokajan pen Rajab Sonrong pi Kirby Hills Live Nilitum si good news of along Asila bangso net exam nang li pass along nang li kan ningarong la pen komara pas nang li credit itu net ki un manganon ki second attempt lo second attempt pen ta under ko isinin charong dolo kita aplang pen ta master la so thak cha li der ko net ban di kon ji ne pai tum ta to dum ko ni dum man de non ni lo chin bo la institute lang ta ni APSC kan cha li bon product pen ta at hek mane guidance long lo mane general pas ala kota dokok ma net long de so ko da ni start ha da ni so achoro ki tum lo ta tum lo ni pai tum lo ako la lo ben pai ni po ni lam coaching asa ako ni Jorhat la ka chali ni master professor kuman khala Atunda lani master chali bong pensi non pensi na tum net kan jinang ko por net apu thaksi tum kan syllabus ta kan kan tom bo so to tum handa ni ko la garden di tum department ke computer science ने chali ke MCA se chali ba kan marks pas nang bilang post graduate ke 70.3% 7.3 nang dan arong nang ke চলো আজি আমি লিলুম্বন তেৰংপীৰ ঘৰত আহি আমি বাগিহত তেৰংপীৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোহি আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জিলাখনে আহি পেলাই তেখেতৰ আজি যি বাগিহত উপস্থিত হৈ আমি নিজকে খুব আনন্দ আৰু মনত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ এই পাহাৰীয়া জিলাখন ভোকাজানৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভোকাজানৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সৰ্বভাৰতীয় এটা কঠিন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ অঞ্চলটোৰ লগতে জিলাখনলৈ উঠি অহা পিছৰ যুৱ প্ৰজন্মক এটা উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ যি অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত যে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যে যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে এইটো এটা অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আমি ভগৱানৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে অনাগত দিনবোৰত যি আহিবলগীয়া তেখেতৰ ভৱিষ্যত বহুত দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা আছে এই যাত্ৰাত আৰু অধিক সুনাম তথা কাৰ্বি আংলং জিলা অসমবাসী ৰাইজক যে দিবলৈ তেখেত সক্ষম হয় ছাত্ৰীগৰাকী তাকে আমি কামনা কৰি পেলাই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ